Ja sam Zoran Ilić, psihijatar i psihoterapeut i bavim se stresom i traumama više od 30 godina. Danas ćete dobiti neke vrlo korisne alate kako da vam bude lakše u krizi i kako da uzmete sudbinu života u svoje ruke. Postoje 3 zida. Zid pravde, zid korone i naš unutrašnji zid. Zid pravde je zid osvete i pokušaj sistema da ravnomerno raspodeli bol. Kada pravda postane osveta, otvaraju se stare rane, učvršćuje se staro ponašanje umesto rehabilitacije i korekcije ponašanja i ciklus se ponavlja. Više od 60% zatvorenika se vraća u zatvore, neki čak i više od 7 puta. Prošli smo period straha, zabranu kretanja, poljubaci zagrlji su postali oružje, a zaključati vrata roditelja za njihovo dobro i dodavati im hranu veliki čin ljubavi. Moć, lepota, novac, sve je to postalo beskorisno, a borba za kiseonik smisao života. Novo, neizvesno, nepredvidivo i nesigurno su postali nova normalnost. Zabranjena bliskost produbljuje usamljenost, čežnju i dosadu. Javlja se efekat samice ili efekat realitija kad nas je mnogo na malom prostoru. Nemoć rađa bes, ljudi postaju impulsivni, osjećaju nedostatak kontrole nad životom, doživlje gubitka i čežnje za ljudima i sitnicama, za čulnom stimulacijom. Nedostaje sve, mirisi, dodiri, ukusi. Nikad nisi sam, a nekako si uvek sam. Naši unutrašnji zidovi, iako su nevidljivi, napravljeni su od teškog betona. To su naše odbrane, naša uverenja, negativni stavovi pesimistični o životu, nedostatak samopouzdanja, uspeli su da nas ubede da nismo dovoljno dobri. I to nosimo kroz ceo život. Ovo je jedini zid kroz koji možemo da prođemo, jedini zid na koji možemo da delujemo. Čak i genetika sa kojom smo rođeni, naš genetski materijal koji su nam dali roditelji, može biti korigovan u toku života, načinom razmišljanja, promenom uverenja, s promenom stila života i, verovali ne, to može učiniti da život postane bolji. Genetika nije naša sudbina. Zamislite da su ćelije ljudskog organizma glumci u jednom dugometražnom celoživotnom filmu i da je DNK scenario, skript. 2 različita reditelja, na primer Spielberg ili Woody Allen, će snimiti potpuno različite filmove sa istim glumcima i istim scenarijom. Mi smo reditelji svog života. U našim rukama je naša sudbina. Ljudi su spremni za promenu navika, da izađu iz začaranih krugova, zavisnosti, na primer. Oni su odgovorni. Jednom praviti grešku je oprostivo ljudski, ali više puta napraviti istu grešku je već stvar izbora. Ono što mi možemo da uradimo je da izaberemo šta ćemo raditi u životu. Videti šta je pod našom kontrolom i šta mi možemo da uradimo u ovoj situaciji. Ja volim da kažem da su 4S osnova izdržljivosti i otpornosti na stres. To su stav, svrha, samopouzdanje i smirenost. Bitno je kako gledamo na svet oko sebe i na sebe samog. Neki ljudi vide čašu do pola punu, neki do pola praznu, a neki razmišljaju kako da je napune i ponovo isprazne. Utvrđeno je da optimisti žive 5 godina duže od pesimista. Ali ovde nije u pitanju slepi optimizam, već argumentovan i povezan sa samopouzdanjem i sa akcijom. Pre mnogo godina, samo što se rat završio, dolazilo je veliki broj ljudi koji su prošli iskustvo logora. Traume, torturu, najstrašnije stvari koje ljudski um može da zamisli. Jednoga dana došao je 40-godišnji Hercegovac koji je prošao iskustvo 10 logora.
I sva psihološka testiranja koje smo mu radili su pokazala da je potpuno zdrav. Kada sam ga pitao u čemu je tajna njegove snage, njegove jačine, rekao je, bilo je užasno, ali uvek sam govorio, ja to mogu da savladam. Otišao je u Australiju i posle 4 godine se pojavio i rekao, pogledaj, molim te šta su mi našli, izvadio je rentgenski snimak i pokazao karcinom pluća, tumor veličine pesnice. Ja, kaže, nisam dozvolio da to mene savlada, ja sam doktorima rekao, pa pogledajte koliko ima dobrog tkiva, zdravog tkiva okolo. I svakoga dana sam razmišljao pozitivno i malo po malo ubio tumor. I onda izvadio drugi rentgenski snimak i pokazao na kome nije bilo tumora. Pozitivne misli i optimizam su ovog čoveka održali u životu. Svako od nas ima potrebu da doprinese nečemu što nas nadilazi, nečemu većem od nas samih, da ostavimo nešto iza sebe. A u svakodnevnom životu, ako ne razmišljamo o smislu, vrlo često se događa da izgubimo volju. I 2 dana imamo volju, 3. dan je nemamo. Nekako raspoloženje utiče na nas i lako gubimo volju. U situaciji kada izgubimo volju, dobro je sebi postaviti pitanje koji su razlozi zašto ovo radim. Zbog čega je ovo meni važno? Čak i u patnji možemo naći smisao. Viktor Frankl, koji se bavio ljudima koji su prošli iskustvo logora, je rekao da patnju možemo da zamislimo kao gas koji potpuno i ravnomerno ispunjava prostoriju. Isto tako kao što gas ispunjava zatvorenu prostoriju, možemo da zamislimo i da najmanji povod izazove nešto dobro. To zavisi od nas. Svako od nas je genijen, kaže Einstein, ali ako o ribama sudite na osnovu toga kako se penju na drvo, one ostaju ceo život u uverenju da su glupe. Naše vrednosti su kao naši otisci prstiju. Svako ima različite, ali ostavljamo u svemu što radimo taj trag. Najveća moć je prepoznati svoje vrednosti i uprkos svim preprekama iskoristiti ih da probijemo naše unutrašnje zidove i da postignemo ciljeve u životu. Zato je dobro prisetiti se svojih uspeha. Razmislite koji su to stvari, koji su to rezultati, koji su najveći vaši uspesi do sada u celom životu i vidite koje su to vaše osobine, koje su vrednosti koje su doprinale tim uspesima. Zatim, odredite godinu smrti. To zvuči teško, ali vrlo značajno, jer često isprogramiramo sopstveni mozak na to šta će se događati. A zatim, razmislite o budućim uspesima. Šta je to što je potrebno da uradite da biste postigli uspeh? Koje su to veštine koje treba da naučite i šta je to što treba da iskoristite od vrednosti koje imate? Potrebno je i da pređemo u akciju. Ako nisi bolji, gori si, kažu Jevreji. Ako je nemoguće sprovesti akciju sada, potrebno je napraviti neki plan za kasnije, planirati budućnost i spremati se kao sportista za neko takmičenje. Poslednje S je smirenost. Svi traže unutrašnji mir, a on se postiže tako što prvo napravimo logistiku za sve ostalo, a to je rutina. Kazat ćete, pa vi već imate dovoljno rutine. Jeste, ali pored onoga što je zadata rutina, ono što vam naređuju, potrebno je da imamo i svoje vreme koje ćemo iskoristiti na način koji nama najviše odgovara. Da li to vežbanje, čitanje, učenje nekih novih veština, kao što je, na primer, kako kontrolisati sopstveni bes. U svakom slučaju, potrebno je izmestiti se mislima iz prostora u kome nam nije dobro. To znači da je potrebno da imamo pozitivnu vizualizaciju. Naime, ljudski mozak je tako napravljen da ono što mislimo dovodi do toga da to možemo da ostvarimo, a istovremeno deluje na nas kao da se to već desilo. Luče se hormoni sreće i čovjek se osjeća dobro. To smiruje.
Samo ranjena školjka rađa biser. Traume prošlosti, traume koje ste doživjeli u životu ne mogu biti izgovor. Prošlost ne može da se promeni, ali budućnost je naša moć. Neki ljudi su fizički na slobodi, ali su zarobljenog uma. A neki su, iako fizički ograničenog kretanja, upravo zahvaljujući slobodnom duhu u stanju da prođu kroz ovaj zid. Ako boravak u izolaciji shvatimo kao čekaonicu, nećemo sedeti skrštenih ruku, niti pasivno iščekivati da se nešto dogodi. Nada je prosjak. Treba imati veru u sebe i veru u bolju budućnost. U tome nam pomaže pozitivan stav i optimističke misli, svrha ili motivacija, samopouzdanje i smirenost. Ruke su vam možda vezane, ali su ključevi u vašim rukama.